mama ngidabene 40 million mama no 40 million ngizolakana jabe nesikoleni ngizophendula cash lapha kodwa ngayithatha ngani ukusebenza ngabona yana awuthi ngeke umsebenzi hayi ngisemaphoyiseni Tufambeleka ngiyayeka I quit uzozibona wena ngihlukumeza kuphelile bhisini mina nawe umsebenzi ngiyawuyeka Ngani kimali ngibona hayi ngisemaphoyiseni uthini ya imali ngithathile ke kodwa ngayithatha police station uthi yenzeni imali hayi mama imali ngithathile ngayithatha police station yo manje masingane yazi ngaba ngayithatha lapho singaba yikho yonke lento le yazi ngaba ngasichithela sizoyenzani ke manje manje bakhana sawuphaka i1 million 2 million nyana ke ukuthi ubuye na endlini hayi mama ngiphanga mali bavele bangiphana certificate bathi mina ngiyi-good citizen intaba manje yo siyenzani lento abana mama imali bengayifuni ngabe ngibana ngathi ngidisturb incwadi zami zesikolo so ngihambisa emaphoyiseni uyazi ngoba uyi-top student uyazi ngoba uyi-top student isikole sakho yo ngabe ngizabe isilima somntana yazi ngabe ngiyimiliyoneri yo kana ngicela ukuthi ungitshele uyenza esikoleni mama ngesikoleni ngicela ukuthi ngizofunda ngaqeda ukufunda bese ngenzani ngicela ngihamba ngiyi-university e-university ke bese ngenza khona ngithola i-degree bese ngithola umsebenzi bese ke umsebenzi uzowenzani ngizothola imali yenza ngisilima esikhulu ngiyaqala ukubona isilima efana nayo empilweni nakho ulwazi ngumntwanami umuntu usemile ubonakekela incwadi zesikolo bengithembeke incwadi phambili khona ukuthi uthole umsebenzi uthole imali uthatha imali uyise police station yenzeni lokhu mina lento leyo manje mina nikwenzeni manje mina masoso imali lapho wena ungaphinde ubuye la le mpahla lezi zizoyidinga hamba yile police station hlala khona yithi ayizi ngini lapho